ulama saat bu idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Reng tua kada, mun reng tua saya anak pasti saya. Mun reng tua pun bakti Quran saya baca. Di anak kita ngaji sebit lagi Quran bu. Kemain tuh. Kan engki. Ing mun sampean HP saya teku tabu ambu nang magila ta amen HP pagune benta HP nani. Pramila ka dinto. Mun putra kaula ajunan tronya lasi dek kaula ajunan. Ketika kaula ajunan ampun sete. Pongki bade kesempatan kiba ka kuburan ka. Kabela ari maceding tong, ari babi ni ingna, ari paman nak. Kule bun budian ketika sete bi anak pasti yen tadi dek ke kuburan. Amin. Siap kira-kira ngelaku. Malam Jumat fuk, malam Selasa fuk, pala seminggu 2 kali tak bisa. Kalak malam Jumat dah. Setengah jam. Masa setengah jam ni kata bisa gula bon sampian. Kesibukan tunya ni kesabak tori ke kuburan gelu. HP na sorojak kibah, bayu ke kuburan cong. Teku Yasin. Ti nama kita ibu aja. Korla teku. Cuman nyelas ini kecepun ulama beda adab, beda tata krama nak. Nyelas ini ke cara sesampurna kak. Neng ibu ang kuburan adab temor. Karena sebiasa nyelas ini ke adab bara. Sesampurna beda ibu ang kuburan adab temor. Keng beda temor kuburan adab bara tak kelero. Berarti sampean adab kiblat. Keng cara saya paling sempurna ibu ang kuburan adab temor. Karena ziarah kubur gak dinto acabis entar menamoy mayit edadum kasah awlode ja adab bara. Makanya sampean neng ibu adab temor. Mun sampean neng ibu temur ada berat tak king pejeng sobu berjemaah are. Masih dalam debara, saya luar debara kiya. Pada bi ngatar mayit kak. Cepol ulama fikih ngatar mayit kak din to cara saya paling sampurna. Orang mangkat ka ada mayit ibu dina. Mun ikanto bani compok gula, mayit to ka ada orang nganurok bunte. Ni kenyaman na mayit ngatar rengodi. Yang cuman punten tak usah obat tak napa pada bener pada bagus. Saya tak bagus sekali mun tak tuman iya termayit. Berarti lo teman norok ke kuburan kai. Jadi mun ki teman nyeter mayit berarti sampean nika termasuk menuhi hak muslim ben muslim selain. Jadi mun masalah salah tak salah keng masalah afdoliyah, masalah keutamaan saya paling sempurna mun jelasnya adab temur ibadah kuburan mun ngater mayit orang ngangkat ka ada mayit bak dibudi ke tibi. Pada bi ngater kiai kan. Ngater kiai kak dintu beda carana. Jadi umpamanya beda pengajian katimang kene ka pak kiai dari bun temur rabu pak jemput ekon ibu ada carana mun siang kiai pakai ada sing ngater beda ibu dina ini kemun siang mun malam sing ngater ka ada kiai beda ibu dina apa cak beda olar sing ngater bertok ada kan ya kan sing ngater kui sepatu bot bu mun kiai kan tak mungkin ngakui ebot engki jadi ini kan tata krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كروبة قول سرن كرو ajunan semulja Kyai Haji Zainal Abidin Muntaha sedari nangker sesangat beten kaula amulja aki sangat beten kaula ta'zimi guru beten kaula sareng guru ajunan semulja Kyai Haji Zainal Abidin Usman juga sangat beten kaula hormati beten kaula ta'zimi ajunan semulja Kyai Haji Muhaimin Nur ajunan semulja Kyai Haji Fawrak Mu'tasim Muhyiddin juga sangat beten kaula amulja aki ajunan semulja Kyai Haji Mukhlis Zuhri LC juga beten kaula hormati ajunan semulja Kyai Haji Fahruddin ajunan Kyai Nuruddin Soleh
ajunan Kiai Ridhai ben sateja guru sateja kiai sampun hadir nyoon saporah tak bisa nyebut satu persatu, tapi dak sateja sampun alengki sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat batin kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh senyepoe terosan ajunan semulja Bapak Haji Mukrim sahibul manzil, ajunan Bapak Masrum ben sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat saya muljaki Allah. Alhamdulillah di kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah yang takdir alengki dalam keadaan adzikir asareng para kiai asareng para guru samoga alengki ben apolong kaula ajunan di kesempatan mangken benni cuma apangki ben apolong iterosan bisaos, tapi semoga apolong kak dinto sampai dia keajunan Allah sateja hadir papakuna asareng guru ebek ta'an sareng guru sehingga kau leben ajunan sehadir kesempatan mangkin termasuk min ahlil jannah. Amin amin ya mujibas sailin. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tung situ makhluk ke Allah sepaling iarep pertolongan nah ketika kau leben ajunan beda situng tempat seanya mamahsyar. Tada situng orang, tada situng makhluk sebisa ngangkes ben bisa nyibah kaula ajunan kecuali Gusti Kanjeng Nabi kalaban sebutan syafaatul uzma. Semoga kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken termasuk dari kelompok-kelompok seebektah sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim ebek tada kaswargana Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ulama adabu bahwa setiap orang seampun atinggal dunia kak dinto sateja ngalami kasta, baik kak dinto orang soleh, baik kak dinto orang alim, baik kak dinto orang yang ngamalaki, lebih-lebih orang yang tak ngamalaki ilmu, lebih-lebih saya tak ibadah. Seibadah saos ketika ampun masuk di situ ngalam seanya maberzak kak dinto andi perasaan kasta. Panapa saya kebaik kasta? Cepon ulama, manabi orang alim, manabi orang ngamalaki ilmu, manabi orang ibadah, orang say, kak dinto kasta. Apa napa kasayan ben ibadah seekelako itunya kak dinto tak tambahi lebih banyak boleh. Ketika orang-orang seselamat kak dinto ningalen ialam berzak bahwa kenikmatan seesadiaki bi Allah ialam berzak kak dinto akad tingkat. Makanya ulama adabu suara kak dinto beda petok. Tapi dari petok swarga gak dinto beda 6 matos sebitek 6 tingkatan. Jadi meskipun swarga nak beda petok, tingkatan dari situng swarga ke swarga petok gak dinto beda 6 matos sebitek 6. Sehingga setiap orang bidah lako sakoni make pada bagus make pada ibadahnya gak dinto keneng tak pada. Makanya cepon ulama orang yang masuk ke alam berzesat saja ngalami kasta. Napa-napa boleh orang-orang saya dalam keadaan celaka saya selamat saus kasta apa napa lambak mi tak nambai bagus apa napa lambak mi tak nambai saya lega untongan na kau leben ajunan teti umat Nabi Muhammad umpama kau leben ajunan saya dalam keadaan kencaran kurang banyak saya pun gila mana bisa selamat saus kasta panapa boleh saya tak selamat keng umpama kau leben ajunan masuk ke alam berzah dalam keadaan amal korang dalam keadaan tusah bersih kita esapora maka haul adu aaki kak dinto merupakan kereman sebisa itolongaki dek ke orang seampun sedah di orang seki odi beda dalam dunia ben kak dinto cuma kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak eparengaki dek ke umat-umat Nabi lain. Makanya Ibnu Abbas abahas ayat am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a bahwa untuk umat-umat Nabi lain kak dinto tak bisa ngirim ganjaran tak bisa nolongin orang seampun tinggal dunia tapi untuk umat Nabi Muhammad kak dinto orang seseteh bisa etolongin bi orang seodi buktena Allah adabu di dalam Al-Quran walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kepon Ibnu Abbas ayat kak dinto secara jelas ada buaki bahwa untuk umat Nabi Muhammad
kenceren bisa yampungaki dek ka orang lain. Makanya Bapak Ibu hadirin, dek ka orang sampun saya tegak dinto saten punten beda telok perkara saya bisa ikhlaku bi kaul ajunan untuk atatiaki orang saya tegak dinto selamat ibadah dalam barzakh sesuai kelaban pakonan epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslina banyak mana bineng Riyadhus Shalihin kak dinto malah beda petok kalakuan saya bisa ikhlakoh ketika orang sepuh ampun tinggal tunyak dalam riwayat selain beda lemak kalakuan kengten gula mangken nyebut telok bisaos secara umum bahwa mun beda orang sete telok perkara kak dinto ekere maki dak ka orang sesete maka orang sesete kak dinto epa selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau leben ajunan termasuk orang-orang si bisa ngelaku dak ketelok perkara sehingga kau leben ajunan bengesepo sampun sete pada epa selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sepertama Kanjeng Nabi mesen sekak dinto irhamu mautakum bis sadaqah. Orang selbat sampian munni serada ka orang sampun atinggal umur maka kani sereh orang satinggal umur kak dintoh bis sadaqah kalaben esodekoen ajunan asadeka kencerna niataki ebeuki dek ka orang sampun sete maka kalaben cara kak dintoh orang sesete kak dintoh selamat beda dalam berzan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin berkat sebanyak ni kak, cecen, nasi, kak dinto biaya acara makin ni kata cukup 30 juta. Mun ngakui hukum makan, eman 30 juta ipa ancor tadi berkat dia berarti kudu berarti kocor deh kak. Keng mun ngakui agama justru seuntung makin pak masrum kak dinto. Apa-apa? Karena saya je benga sepon sesete kak dinto ipa selamat sering ajunan Allah kalau bun kenceran sodako senyak banyak saya pada ngakida ajunan semakin. Cuman terkadang orang matu dan nikah sodako dek ke mayit nikah bahasa yang cuma mun ketika acara raja ketika dinto. Jadi ketika tak ada acara bunyi bu, tak ada acara tos nyatos, tak ngeholi tahun terkadang orang matu bah ada bu engkau kilo sempat arbai tang bengatua arbai bengatua kak dinto tak kotu raja ketika dinto Bapak Ibu hadirin sesuai kelaban kemampuan kaula ajunan. Jadi benih kapan kita ngehole setahun kita arbai, kapan kita nyibui kita arbai benih. Saya maksud arbai kak dinto benih kotuk acara raja ketika dinto. Karena kemampuan beten kaula tak pada. Iki nabangki. Katina pacan arbai bu, sampian umpama lebet iembong, pah bedemal amal minta sompengan masjid. Sampian andi obeng 2.000 rupiah iya sak nikah. Maka ketika pasang 2 buka dinto kencer necek katibiin sebut asmana beng sepo sampun sete. Jadi pesai 2 nikah pasang ajunan kaniat ada rebena bapak semate, rebena embuk semate, rebena majedi semate, rebena kute semate. Sagak dinto. Jadi benih pak kutu raja ketika dinto. Raja ketika dinto tentu lebih saya. King umpama tak bisa arajain, make 2 buka dinto pada. Jelas kak ki. Sekecil aki guleban sampean masuk ke 10 Muharram. 10 Muharram sebekal dateng kak dintai cobuaki bi Gusti Kanjeng Nabi man massaha yadahu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sa'ratin darajah. Malam 10 Muharram kak dintoh keng ngusar cetak ka jetem saos maka bi Allah sing ngusar ne ka derajat iangka papada ben benyang obung jetem. Mun jetem ne ka obung 1000 sing ngusar 1000 derajat iangka. Mun obung jetem 2000 sing ngusap kak dinto 2000 derajat iangka. Pah beda zatanya mun jetem magundul kok. Mun jetem magundul pada ben sebeda obung. Jadi tak panapa takut gulekuk beda jetem lain beda obung pasti gundul tak yosar bi sampean. Osar kapi mah kita ada obung. Cuman cepon ulama sampian malam 10 Muharram kak dinto makilah hadis sengusap cek pah cur-cucur karo ngusap dia karena beda hadis selain ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah sengkok ben orang senangkung anak jetem otabe saparing dek ka jetem kak dinto pada ben 2 krikik ni kayak swarga. Jadi cepon ulama 10 Muharram kak dinto ajunan epakon ngusar cedak ka jetem tapi cek cuma ngusar seandi obeng ngaparing cek nyedek orang sekitar compo
mun beda Jawa temane papolong ongke kabi ke atas ngusar kabi obung Jawa temane ke bulus-bulus haram tak abdi sakande salah tak abdi king taratanya ke anang embuung maria laki nak ya kok salah ke anang tak abdi embuunge kabina elaok ni buk elaok nggih dak lauk nyuate surua mun kanto alhamdulillah tak ada nggih oh tabe kada je sekali si osom ni kada ada je olor ka mun kanto insyaallah tak ada amin Allahumma le ketika ajunan ku leku apareng ka jetem malam 10 Muharram ni ka 5.000 10 kak dinto cek pakarwa paring biriya niataki ya tena arir bena bapa arir bena embu arir bena kuteh kak dinto ampun atetiaki keluarga kaula ajunan sesek kak dinto selamat jelas engki dadi si bisa iraji ketika dinto yang tore si kita bisa cek ini ateh 2.000 pada masa selamat karena lakar cepon Nabi Sulaiman al-muqta biqadril muqti paparing ni kata yokor dari benyang berengah yokor dari kemampuan sabri ajunan asodako 100.000 100.000 bena bapak selain beda abri ning 2.000 arir bena bapak kamma banyak 100.000 ben 2.000 mun pesen benyaan 100.000 keng cuman kencerna belum tentu cepon ulama bisa saja benyaan 2.000 seabri 2.000 andi pese pak ibu kapinna tetimun abri 2.000 saparo tunyana seebeki sementara seabri 100.000 pesena 1 juta berarti ning 10%. Ketika amma banyak dalam kasus kak dinto 2.000 ben 100.000 mun pesena benyaan 100.000 keng mun kencerna benyaan 2.000 apa napa karena 2.000 kak dinto saparo tunya seebeki cak pak ibu kapinna pesena abri 2.000 seabri 100 andi pesena 1 juta teti benyaan 2.000 ben 100 kak makanya mana beri banyak banyak kan 2.000 bersambian agak baik dalilnya nikah saking dari atilah Allah kak mun pah benyaan pese benyaan kencerna saya melarat kencerna cik-cik budian cak tak teman andi pese banyak makanya sareng syariat al-mu'ta biqadril mu'ti paparing kak dinto tak yokor dari berengah tapi yokor dari kemampuan orang saabri tak usah todus abri 2.000 make 2.000 mun etre maka dinto tetilan jalan selamat napa-napa oleh 2.000 saparu bikina korma sedekah aki kak dinto tetilan jalan dengan neraka benih cepon Khalil Yasin kanjing Nabi saadamu ittaqun nar walau bisikki tamroh taku asampian dek kan neraka walau bisikki tamroh sekalipun kalaben sasebeung bikina korma otabeh sasebeung korma sasebe korma sedekah aki bisa tetideng-deng dari neraka napa-napa oleh ketimangken pah berkat satanian jojon sapereng satanian salangker pah tak selamat ampun sede tentu jelas cung selamatan boleh manter sekak dinto bedena amin Allahumma karena mun reng maturin ka dan gula selalu ngebele pasti selamat na mun reng maturin tak selamat ada rem maka dia tak sampai nyibuna jak ringan petong hari petong malam dari pasayeten ben malam paring ide eren iki na bangki pak poluare nah paring ide eren seniat sedekah akidah kasesete kejak ben kenceran saya kira maki kak dinto ben hal kak dinto epakon bi Gusti Kanjeng Nabi irhamu mautakum bis sadaqah senga orang selbat mun beda orang sedekani seren kalaben kirimi sedekah katimangken ni kak manter beng sepo kaula ajunan sedekah biasa sedekahin kapi amin balik na boleh buk senga tak kutu haul ketika dinto saya kocak sedekah orang mati kak dinto makelah pese 2.000 pada makelah sampean apa ring kajetem 10 Muharram pada makanya sampean mun ari beri ka amal cek katibi sebut rebena embah rebena bapak rebena embu umpama kalesan tak sebut ate kanian rebena bapak rebena embu mak le kencerna tak katibi mak le depak ke bang sepo sesete jelas engki keng cuman mun semasang ning 1.000 nih ke saya sebutnya mana ceknya banyak dengan 11 orang saya sebut pah pesenan ning 1.000 can malaikat ibiri cek ada rem aja le 1.000 malaikat tak agurunggung ngarang koknya kucek bugeng ngai kok apa na boleh keng pas sampai ke swarga saya bubuk cak aku mi nyuates mangken 2.000 dia mun tak perjajil aku mi majar 1.000 mun tak ero aku mi saparo ya saparo naro kiceng keselbet nih makanya mun orang lambek kan mun malam Jumat kan terat tertengki kak rebe tapi tak aku tuh raja ngak nikah cung sayan saya tak mampu malam Jumat sampai cepon orang sepo mun beda tamu itu lika angka econg rebai banget tuana pala tadi angka make aing pa keluar
pala aing seleko eman make sening beki kok. Selekore kopi kak. Sening dia. Alhamdulillah. Pada ganjaran deh. Jadi tak kutu banyak saya tak mampu banyak bagi didik pada. Mentir bisa ngelaksanakan. Amin. Amin. Maka namun lambak teng matur ni kerja sedekah pun malam Jumat sedekah. Terus beda acara enggak makin ni peleman sampean pah oleh nase tak yabi. Kan dibagi kata tang ke lambak. Ki ke jelau ya lek nase tak yabi eman ke benembu eko. Tetel tak yabi ki ke matemur ya lek tetel tak yabi rebena bapak. Becit tak kada eri bagi ke mabara ya lek becit tak ide rebenah benga tua se mate. Lambak ni ka hampir benar kak dintok arbai benga sepos ampun sete. Padahal keberadaan ki laib keberadaan banyak orang melarat. Mungkin lah banyak orang soki arba ni kajian tada. Ini mah badai ngabri nasi mungkin bu. Ini mah badai ngabri becit. Ini mah badai ngabri tetel kata tangke. Mikir tetel ben becit lemah lembek kata tangke. Nasi rota ide eri kulkas mungkin. Nggih. Benih-benih kanto benih terusan. Ini kasih banyak nang coba bu. Coba temor. Ini kasih pertama. Jadi orang saya tegak di tubik kanjeng Nabi epakon rebain. Cuman perlu ia muti. Saya maksud arbai kak din to benih kati pamaham na kaula ajunan. Mun kita iya khole kita arbai. Mun kita S1 sih kita arbai punten. Saya maksud arbai tak kotor aja. Maki saya budue buka din to ampun masalah berdiri neraka. Bi lebih pah raja biaya ampun lanjut kati mangken. Cung salamatan sesete. Amin. Allahumma. Kon, ini yang pertama kak. Nomor 2 kanjeng Nabi makon Iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Daud. Mun bada orang sete yang terana sampian asoda ku aku leban sampian tak andi obeng dak rem macaran masalamat cepon kanjeng Nabi pakon mau saki surah Yasin benih cuma Yasin Al-Quran selain pada bisa tetilan-tilan selamat tak orang seampun tinggal dunia. Sebagian ulama nafsir hadis kak din to iqra'u ala mautakum Yasin kak din to benih orang mate pakon maca Yasin tapi orang sebekal mati ya. Untuk ahlus sunnah wal jamaah kulaban ajunan punten pada ekala orang saya maca Yasin karena al-Imam Abil Fida al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir adabu bahwa orang saya orang sakarat mun mau saki surah Yasin nazalat alaihi rahmah pahtoron rahmat Allah sehingga malaikat senyabuknya beka ditolok kira santa. Nomor 2 ketika saya mau saki surah Yasin cukan hal kak dinto mengikuti pendapat Ibnu Rif'ah sekak dima Ibnu Rif'ah kak dinto adabu bahwa iqra'u ala mautakum Yasin kak dinto benih cuma ketika orang sete tapi seampuna sete pakon maca aki surah Yasin kadhahiril hadis akati hadis nekan nyebutaki bahwa seero maca aki orang seampuna sete mun lembek biasa kak malam Jumat ke kuburan malam Selasa ke kuburan lembek biasa tak biasa selbat biasa mungkin ni kata osom kak nyalase ke kuburan malam Jumat ni kata osom mungkin sapora napa boleh malam Jumat ben malam Selasa nyalase ke kuburan kalau guna telasan ntar kesering ke muning mungkin ntar ke pantai Lon Malang iso ko bener nyalase ke Nyiroro Kidul cek tase Selasa Allah ka pantar ke kuburan setengah jam paling-lingi kuburan kalau ke deje ke timur apa kak kuburan nambu elang jongik mun sampai 5 tahun tak yentari elang ngongku kuburan deh. Lambek itu raya berek ke TV banyak orang mati banyak kuburan anyar ke bereng. Makanya gula mesen setiap pengajian mun sampian andi kuburan benga sepo. Lo etar entare terota elang gempang cara naga. Cek Paulo deje kuburan Paulo timur deh kak. Aja mah kita yentari belum tahun tak kira elang iki. King mun tak entari mun pada Paulo deje campur ban kuburan selain. Lambek ni biasa. Makin betade mun benih kuleban sampean sidik ngudi mungkin cek salah aki nak foto mun nak foto budian tak nyelas sidik kuleban sampean ketika situ makanya pungki beda kesempatan masa seminggu kuleban sampean malam Jumat setengah jam tak bisa abri bektoh untuk entar dek ke kuburan tapi bahkan niatkan mungkin kak malam Jumat sebekal dateng nih anak iki ajari putra nih mun mungkin kuleban ajunan tak sempat ngajari putra nyelas ke kuburan 5 tahun 10 tahun sebekal dateng tak kira beda istilahnya lase terusan mun tak biasa nyelase cek salah aki nak foto mun nak foto kak dinto tak nyelase dek ke kuburan kuleban sampian anapa kuleban sampian mungkin tak sempat ngajari putra nyelase dek ke kuburan makanya mungkin kuda sering ngebalai man kak diman mun anak mungkin ke libur HP cek romoronya laki anak tanya aki ring tua negelu ring tua anak main HP tok na banten cek salah aki anak mun
TV ring tua nani ku TV na banten iki na bangki anak main HP iki gini toro kadang justru sengaja bi ring tua anak ibri HP male anak tak ganggu tak kali bi ring tua saya ibri HP mik malam Jumat jalan kita aja jam jeling kol sangat sedang jelake maju lek si bini nyampit tek kurapa anang belak mata aja ego papang pinter pah muka HP muka YouTube pah ngeklik upin ipin pah bagi kanang upin ipin cong bunga anang hore ayam goreng gitu embung pinter pah ngocak mun ilmu kamar sinyal tak normal cong coba kadang langker sinyal genteng gitu keluar anak ngibah HP nak kadang langker anak ngi luar upin ipin epang benembung upin ipun di dalam cek selagi potra mun potra na libur HP terkadang ring tua sengaja anak nikah ya posi kelebihan HP bedebu gila aku kapir kan mun potra na libur TV cek ndre selagi potra gelu terkadang ring tua apa jenga isak kalangker anak ngi sebab ya dan TV pah ngocak jaga cong ya mun sponsor mari engko olok kalangker jadi mun anak libur TV cek ndre selagi anak gelu cek ulama saat bu idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu ring tua ka ada mun ring tua saya anak pasti saya mun ring tua pun bakta Quran saya baca di anak mah kita ngaji sebit le Quran bu kemain do kan engki ing mun sampean HP saya teku tak bu ambu anak magila tak main HP pagune bentah HP nani pramila ka dinto mun putra kaula ajunan tronya lasi dak kaula ajunan ketika kaula ajunan ampun sete pongki bade kesempatan kiba ka kuburan ka kabenda ari macam ding cong ari babi ni ingna ari paman nak kule bun budian ketika sete bi anak pasti yen tadi dak ke kuburan amin siap kira-kira ngelaku malam Jumat buk malam Selasa buk malam seminggu 2 kali tak bisa kalak malam Jumat setengah jam masa setengah jam nih tak bisa kule bun sampian kesibukan tunya nih kesabak tori ke kuburan gelu HP na sorojak kibah banyak ke kuburan cong teku Yasin tina mah kita ibu aja korla teku cuman nyelaseni ka pun ulama beda adab beda tata krama na nyelaseni ka cara sesampurna ka neng ibadah kuburan adab temor karena saya biasa ring nyelaseni ka adab bara sesampurna beda ibadah kuburan adab temor keng beda temor kuburan adab bara tak klero berarti sampean adab kiblat keng cara saya paling sampurna ibadah kuburan adab temor karena ziarah kubur gak dinto acabis entar menamoy mayit edalum kasah awlode ja adab bara makanya sampean neng ibadah adab temor mun sampean nang ibun temur debara tak king bojeng sobu berjemaah are masih dalam debara si luar debara kieu pada bi ngater mayit ka cepon ulama fikih ngater mayit ka din to cara si paling sampurna orang mangkat ka ada mayit ibu dina mun ikanto bani compok gula mayit teu ka ada orang nganurok bunte ni kenyaman mayit ngater ngodi yang cuman punten tak usah obat tak napa pada bener pada bagus saya tak bagus sekali mun tak tuman ia termayit berarti lo teman norok ke kuburan kay. Jadi mungkin temannya termayit berarti sampean nika termasuk menuhi hak muslim ben muslim selain. Jadi mun masalah salah tak salah keng masalah afdoliyah masalah keutamaan saya paling sampurna mun jelasnya adab temor ibadah kuburan mun ngater mayit orang ngangkat kada mayit bak dibudi ke tibi. Pada bi ngater kiai kan. Ngater kiai kak dinto beda carana. Jadi umpamanya beda pengajian katimang kene ka pak kiai dari bun temur rabu pak jemput ekon ini beda carana mun siang kiai pakai ada sing ngater beda ibu dina ini ke mun siang mun malam sing ngater ke ada kiai beda ibu dina apa cak beda olar sing ngater beltok ada kan ya kan sing ngater kui sepatu bot bu mun kiai kan tak mungkin ngakui ebot engki jadi ini kan kata krama on jadi si nomor situng sodako koin. Nomor 2, akademi pamausen. Ki, makin nika sepaling nganyar Bengkalan nika mengkritisi beni cuma ngirim kenceran ka orang mate tapi ngirim kenceran dek Gusti Kanjeng Nabi kalaban pamausan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kadito video terbaru di baring Bengkalan bahas. Jadi kula ben sampean Ahlus Sunnah wal Jamaah nya kucek bukan ngara. Wanyang kukeng kor ngocol sateja kak dintok beda dalillah sateja kak dintok beda ulama seetoro sateja kak dintok berdasarkan kalaban hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku lekuk mun pah beda atanya kasampian ka mun pah beda atanya
Kanjeng Nabi mikiremi genjeren cek kanjeng Nabi tandi tuh sebentar perlu genjeren. Mun mereksane ketika dintoh bi sambian tak usah jawab. Nasani ke saos kakele daripada atau karang kok ben kakele aca bis ka kiai beda pereksane kok nuruk kiai lesani kagi. Apa kanjeng Nabi mikirim genjeren kelaban sebutan kelaban pamosan ila hadratin Nabil Mustafa Bapak Ibu hadirin. Sekak di mahal kak dinto mangken isiri kaki. Bahkan hal kak dinto eko beda kurang ngajar. Bapak Ibu hadirin. Ngirim genjaran da ajunan epon kuste kanjeng Nabi kalaban pamaosan ila hadratin Nabil Mustafa kak dinto itu buaki sareng Al Imam Romli sekak dima Imam Romli kak dinto oleh gelar oleh julukan As-Syafi'i Shaghir. Imam Romli adabu bahwa kenging kau leban ajunan ngirim genjaran da kuste kanjeng Nabi kiasan ala sholawat pada aki kalaban mau sholawat. Mau sholawat ni kan anu onaki selamat tinggi kak. Allahumma sholli wasallim ya Allah paringaki rahmat wasallim ben pasalametaki ala sayyidina Muhammad dak kuste kanjeng Nabi ya Allah pasalametaki ben paringi rahmat kuste kanjeng Nabi. Coba bi sampean ngen kangen kanjeng Nabi ni kemikireme rahmat ben inyo onaki selamat cek kanjeng Nabi ni kepungkana selamat kanjeng Nabi ni kepungkana rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mikireme mi inyo onaki rahmat ben enyo onaki selamat cepon Imam Romli seeka parlone ka kilinah deti gelasnya kamu la ebok maki eselene aing boy justru pulan ebok eselene aing mun se ada esenero eselene aing gak dinto tak kira to ebok dak faidan reng kapel enyo onaki sapora ada faidan cek beda kosong lah kira kanjeng Nabi ni kah peneng negenjaran mi eselene aing polan keneng negenjaran kala eselene karena kapan eselene langsung nguluwa ke bebe seeka parlo nguluwana ke semaos kaula ajunan sementara mau selawat kak dintoh epakon di Gusti Kanjeng Nabi mun mau selawat di Kanjeng Nabi epakon maka ngirim ganjaran di Gusti Kanjeng Nabi persis aslina pada ben mau selawat di Gusti Kanjeng Nabi jelas kak ki karena makin kak Benggalan kak mun kesampang ni kak selamat alhamdulillah yang cuman insyaallah video na neka magala kesampang insyaallah rame makin ki gara-gara ila hadrati dikritisi teti umpama gulek ku kaajunan beda ngritik masalah gak dinto lah jawab sampean pala terone ngah ka Kiai Zainal Abidin Muntaha dek ka Zainul Abidin Usman seni ke saos tak usah atukar marga gak dinto pada saya kesokan tahlil ya tahlil tak kesokan ni bungkona saya tahlil oleh berkat pentah kan nyaman mun senika atau usah ki akar tukar marga nika saya tahlil bener salat tahlil bener ki saya konot bener salat konot bener salat abujang sobur pon jelas iki cek dengan apa cek Benggalan ni kesalah kabeh mungkin kak cek macam solawat ada sayyidi ni kekelero pulan kanjeng Nabi semulang ada sayyidi cek pun Imam Romli kak itu ada buayam bagi lil musalli ala nabi ayat dia bilafdis siyada sehingga mun macam solawat dak Gusti kanjeng Nabi cek pas mapas cek kalang kak cek langsung Allahumma sholli ala Muhammad cek Ahmad Muhammad dan ben Imam Muhammad ni cek pun ulama dak ada macarana beri sayyid nikah pangkat sayyid kak itu artinya Gusti maka aku lebih ajunan mau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi pada sayyidi bentuk tata krama kaul ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi jelas engki Benggalan kafir nih bid'ah masuk neraka aja mau pulang Kanjeng Nabi tak ngajel kula ngabala setiap acara daerah Benggalan bun bareng Kanjeng Nabi ibrik sayyidi mi pah isal aki masuk neraka cek dengan tor kadeng kiai ustad pinter nih keseyanem di orang teu ke aram pegen belu biasa cek gula nih kebeni kiai beni ustad terkadang pan panggil pidato saya nem iram pegon pekto ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Manna Al-Kohol ya dengan belum tentu masuk surga ke Sayyidin Al-Alobolo kan lagi sejelas masuk surga sejelas iar pertolongan Ibrin Sayyidi makin bahisala aki coba Sayyidi nih kak bagi bila iki bokong pala guru na ajunan mau sayyidi ajunan sayyidi tak usah ubah masalah selain kesokan Allahumma sholli ala Muhammad bener berarti keng kaderin tengate kula ben sampean semacam sayyidi pada keng kaderin tengate aja kita takram pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi pada bener insyaallah pada masuk surga keng mun nyalaaki keng mun ngaperaki kak dintos kau betir tak selamat karena ketika Islam ngaperaki dak ka orang Islam maka kalimat kafir kak dinto abali dak kasalah situngah mun orang kafir cak kafir kafirongku lah karena kafir keng mun orang Islam cak kafir maka kalimat kafir kak dinto bakal abali kasalah situngah mun cak lakar kafir keng mun cak orang Islam kalimat kafir kak dinto abali kasih ngocak
Makan cepun Gus Dur ake kang apal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali mun ngakui bahasa selbet banyak seapal Quran hadis seneng ngaperaki orang lain kaperatibi tae karena tandena kotor akal atena tandena kotor akal atena ya Rasul salamun ya rafi'a sya'ni wa daraji ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal on ring sekte ini kebekal selamat sepertama kalaban ekonomi kencerna sedekah senomor 2 kalaban ekonomi kenceran pamausan ketigala ibolina boleh tak kotu acara raja ketika dintoh saya tak mampu ngeholen tinggal maka sedekah 2000 niat takki pada depan saya tak bisa merabu kiai ben munceng tentang kebanyak ketika dintoh maca yasin dek ke kuburan malam Jumat malam Selasa tak sempat ke kuburan baca ilangker pah doa aki marin ya Allah pada pak aki kencerna Quran ken pada pak aki kencerna tahlil dek karing sepo kaula saya hanya ma bapak Ahmad dek ambu kak dintoh pada pak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala jelas iki antar bisa ngalakoh amin on ini ke nomor 2 nomor 3 saya terakhir ore pah mulai bareng ada nika gula tak nyaman seabida apa napa gula sedepa kak kanto lambat ngadeen kayak Haji Zainal Abidin ya Zainal gak dinto deki melo doa jadi mun gula cek abidin nika pas alengki mulai gila gula sedepa lambat biasanya gula nika lambat teman lambat makin betnak kalah dengan yang ki foto-foto ke geluh muncul sekejap geluh to koy pentong bi Pak Masrum nggih bon nomor 3 asada ka peset andi sekali tak bisa nak jelekop cukup saya kakan di tapi dia pun ulama aslinya mungkin saya ada erbi ini kan ya tadi sudah kau pada jadi tak kau tu abri kau ring jadi ambian asada kau ring tak bisa sebisa karo abri der karaji ini kecuhan kenceran bisa kirim maki orang sekte nggih bahkan kelenun beda ulama saat debu boleh ini lebih ekstrim boleh ngirim kenceran kau ring sekte ni kan tak kutu kenceran nah pamausan atau sedekah asaren sampean ben rajin nah kencer nanyat ikirim makina ka sekte ulama bersadu kini ke depak ben tetilan-tilan kesenengan cuman mun pahikirim kenceran ni kay peso bi si didedem ka kim ki kenceran ni pahikirim ka serakas bina yang ki zaman pada keng tak bisa na sekali ki kijak kenceran dia yang ulama bersadu sekali tok pon asadekah tak bisa ki nangan tandi obeng nomor 2 osmau sahabat butuh mau yasin tak bisa na Fatihah makanya Fatihah aslinya pada bisa kirim maki cuman tak bisa nambahi dari nikah bisa na cuma ya Fatihah kulhu ya nikah baca umpama sedekah kita bisa mau yasin kita bisa maka nomor 3 guna ben sampian napa sih bisa ikhlas ko makli orang sete kak dinto saya perengaki sakse orang sesete kana ben persaksian bagus saksein keluargana ajunan sesete kalaban persaksian bagus kacareta keluargana sampean sesete kalaban cerita bagus kanjeng Nabi makon sakadinto udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim orang selbat orang sete na sampean karasan kalakuan bagus wa kuffu an masawihim mun bade kalakuan cubeng cek karasan cek le kebala Al-Ga'din to senada kalaban hadis Bukhari
Kanjing Nabi Kak Dinto setiap setahun dari wafat Siti Khadijah, kanjing Nabi pasti nyambeli embi tegingah eceritaak tegingah ecer-cer kata tangke kanjing Nabi sambil acerita kebagusna Sayyidina Khadijah. Cepun ulama kanjing Nabi mi acerita Siti Khadijah kebagusna makle selamat ki Siti Khadijah ampun ahli swarga mi acerita kebagusna mulang ngajari dak kaula ajunan makle kaula ajunan mun beda tetangke ben keluarga tinggal umur sehingga mun kecubaan aja karasan kebagusna le kebeda ini kesek pakon jelas lagi Bapak Ibu hadirin beda situng hadis Guste kanjing Nabi Kak Dinto situng bakto toman malampami yos kalaban para sahabat tapangki kalaban orang seda hadis neka itulis sareng Sahih Bukhari sareng Imam Bukhari senyaritaki hadis neka Anas bin Malik adabu annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khaira fa qala an-nabi wajabat wa marru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaiha sharra fa qala an-nabi wajabat wa qala sayyidina Umar ma wajabat ya Rasulullah situng bakto kanjing Nabi Kak Dinto melampa miyos kalaban sahabat ku tak apah tabangki ben mayit tabangki ben orang seda sahabat sebeda ibingkeng kanjing Nabi ni kenal ka sejedda ni Kak kenal pah erasan ni siapa mati juga nak Kak Tuan aduh mana ya Kak Tuan rola mati mi cek bagus tak iya lek cek bagus ku tu mana kemian di masjid je ya keng contoh ni Kak hadis ada sini kan intinya erasan ni bagus iya lek salah Kak Tuan jaman tu kepok benoreng mi semetok benoreng aja maki ketibi misem Kak Tuan ya situngan nyampi pole salah kau orang ngalak mabedok mama be kau ring iya maki cang binyan lo tu maneng dengan atas dia akhlak mana mau maksud kamu ya intina erasani bagus ni kayak intina ibu ni yang tambahan ni ketika kanjing Nabi mereng pada orang erasani bagus kanjing Nabi bahadabu wajib mayitnya wa marru bi janazatin ukhra situng bakto kanjing Nabi lebat kalaban mayit selain ku tak mayit ni kaya rasanya kia bi sahabat ni kenal kia sahabat ke mayit ni kaya ngerasanan na tak pada ban rasanan segala mun gela rasanya bagus mun nikah lain siapa mati je menganar har dah capok mati je apa Kak tulat deh aja dak keren apa cek mun ngarik bani keroi serba pani yang Kak rebo nak selanas asetemon cek oto ibadah bi ni tanya aki nemu dem Kak ibrin Kak Tuan le can malaikat billahi nyecok lagi aja ada keren apa je tabunan ni pal dak keren apa sekali tina tulat intina acuba aki ni keng contoh kanjeng Nabi bah jawab wajib majid Sayyidina Umar sabareng waktu Kak Dinto mi tak paham ke maksud kanjeng Nabi orang mate rasanya bagus itu buaki wajib bade se mate rasanya coba buaki wajib Sayyidina Umar pah mereksani ma wajabat ya Rasulullah panapa se wajib Gusti kanjeng Nabi kanjeng Nabi pah jawab hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar orang di kaki seerasani bagus reh seesak se bagus reh tak burung pole bakal masuk surga ben orang di kaki seerasani cuba reh seesak se cuba reh tak burung bakal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki dia saksena Allah subhanahu bumi pak na pak ani kana pajang saksena Kak kantor polisi na pajang saksi na pengadilan na pajang saksi perkawinan na pajang saksi na sing akad kiai rajo salah kiai rajo pakcik lempo kan cek rajo na nih saksi na ring tani salah ring tani koros ken ngerti ka hukum ngerti ka mobil tu nih kah utas mobil kemahalan pajang ring tani tak sah kiai maki sing akad kiai rajo na kin akad boleh muncang saksi na tak sah jelas lagi antum syuhadaullahi fil ard kakek je saksi Allah sebeda bumi cepon kanjeng Nabi mun bi kakek saksi bagus selamat keng mun bi kakek saksi cuba celaka makana kanjeng Nabi mesen uzkuru mahasina mautakum saya ngak ring terusan mun beda ring sete karasan gus bagusnya wa kufu an masawihim mun beda kelakuan cubang je sak kasak tapi lakar beda kieu cubang di mah beda ring tak cuba mangken Kak ini mah beda ring tak maksiat mangken akhir zaman mangken kamu tro tak tu saja dadi orang dadi kondur bae kina bangki mangkene kenapa boleh apulong benta tangga apa boleh apulong benoreng cak lagi bini atau kar benari mangken ini mah benereng lagi bini tak atokar kula setiap pengajian selalu ngabala mun lagi bini terus tak atokar situng syarat dah selake buih sebini buih
Tak kira tokar aja karo. Lah karo dai. Keng mun karo situng si bui situng tak bui pal si bui si tak bui. Titi mun bahas tu semangkin kita usaha keluar Roma dosa. Iki na bangki. Titi atokar lagi bin, makin lagi bin. Mun masake pada dosa ka. Keng cuman tak ikhresah. Padahal mun cang gula tu sesebeling raja ni ke ibu keluarga ni ke kudu ben sampean. Ben tatang ke abu setahun sekali ya atokar. Mun lek. Keng mun ben lagi bini ni ka. Tak keng polan pite na lekas sarmo lagi bini. Arapa polan puto. Betangki bu. Cak saking apa tak puto pada ben tatang keharam lagi lagi bini tak sarmo bagi belum tahun. Keng polan puto. Ki laku kikir lemah raga. Kan ki. Iya bu. Makanya kanjeng Nabi ada bu fa idza soluhat soluhasairu biladi kulli. Mun ring bini saya make disa norok saya arapa make imam mak orang laki eromani keng si berpengaruh ring bini. Engki. Ring laki ini tak bojeng sobu sing ajek tatangke. Salah tak etoro etapok tatangke. Keng mun sing ajek bini nah norok ring laki bu. Sa bojeng sobu kak jegem. Lah bojeng le jegen. Mayu sa bojeng ah. Lah bojeng apa kak? Iyalah cak bojeng ya, cak bojeng sengak kedi. Mun itepane sing ngak kedik jeme kita di udu takbir deborok selake kan. Kenapa puto? Nggih napa nggih? Jadi membedeng tak tuh semakin. Waduh pada tuh semakin Muharram nih kemakin tahun anyar kudu ben sampean masuk ke tahun makin. Makan tahun anyar Islam nih kecek pada ben tahun anyar Januari. Beni con merconan, beni karaokean, pebanyak adzikir kudu ben sampean makin umur sajen tua. Umur bi Allah sajen ekorangi, beuteun aja tua umur sajen tade. Kapate sajian semak makana tahun baru hijriah kak dito ya saya kalaban ibadah papatan ikhlas bu dalam Islam nafakon ring laki garing bini kak dito benare kutu benare abri ben nafako ke bini kak dito kalau pada ben nafako ke ring lain nafako ke orang tua wajib mun tak abri dosa keng mun lebat kari dosa nah minta sapora keng mun ke bini beni karo kari dosa nah ka andi otang 5 hari tak abri yang di otang 5 kali oke bu teti otang pun kabini mangkana paridok sampean magi bi laki nata ibrik benari pak ikhlas kibuk ya beda remah boleh cek lagar kebedan ngak nikah bukan ibrik benari buk cek laros koros teke sampean iki cek magi situ ngadak selempo sekali ibebare mikir se ibebe cek magi sene kumik ke pak kiye iki ini apa ikhlas buk cek beteti otang ki cek beteti otang anapa sampean magi masuk surga mun selaki dak sepur pah masuk neraka gara-gara sampean apa sampean magi masuk surga bi tibian ku deku magi masuk surga mun ketibi kengku betangki kan napa boleh kuleban sampean Nabi Adam ni kaya kebaya swarga pulan ketibi ku tak gengku akhirnya bah minta ku gengku pahimo deka kita lang rosong sekacer pai kebaya ibu Hawa ya bah lo gengku cak leber-leber ngamang kene iki mangkana cek pun kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair reng laki ni karosong sekacer elang situng ikebaya rajina sampean deh reng laki ni karosok kanan 12 sekacer kali 11 mi elang ikebaya rajina sampean raka kak takut 4 seelang Kong kita ajak tuan aku boleh deki ke sibini. Ndik 2 tang rosok seelang lek ku. Insyaallah bisa bini lagi cepat. Tel mana kena nampak seelang kon. Tek. Sampean juga pe ikhlas kak pas sadar kak. Mun si peng bini ni kenapa boleh sampai alaban sampai duka ke sampean. Kena meredeng bae itu sak. Cuman benar kan beni karo meredeng ni sampean. Thank you kak. Jaringan ni gedang. Betangki bu. Kula ni kasih jeng pidato karo keterusan bu. Mun mangi di kaki pidato hula. Enggak gede bune ke muslat nang mana ada buku dan kesesinga panggung mun luar, mun Roma koceng kok. Dikal pahalal kak, cek patus sebinin sambian. Karena kanjeng Nabi ada bu, idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun ring bini sete, ring bini tinggal lomor. Pas selake atina ridho, nyapora kapi ketusan si bini. Selake tak pegelek ke ate dakhalatil jannah mun badareng bini sete pas selake ate ridho langsung swarga sampean tero tak tero bu ya mate ya kan hadis mate bu antar pada selamat antar pada becerah pon mangkana iterosen mun bada orang sete sebelum mayit berangkat ke kuburan kan ipakon saksi bagus thank you saksi iki bahwa almarhum kak dintu orang iman pak jawab engki si nomor 2 saksi yakin si setene ke orang Islam engki saksi yakin engki si sete orang bagus engki dah mulai saksi iman Islam bagus nikah langsung swarga si mati kak karena kanjeng Nabi seadabu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun
Mon labi Allah, mon labi manusia. Saksi bagus, bi Allah langsung tulis bagus nih kan. Karena saya kebiasaan mun saya tahu saksi bagus ki engki. Nomor 2, toko almarhum andi otang, mangken otang tanggung putrana. Teti almarhum mangken tandi otang, seni kakak mun bedareng seda, otang tuli tanggung. Makle saya tengah itu tak iba otang, tanggung bi anak. Wis lemangkan bapak aja, otang tanggung kok, bapak tandi otang, engkok sandi otang. Mun beda nagi kangkok, seni kakak. Makanya ero tanggung aki mun bedareng seda. Ini kanjeng Nabi tak kesokan asolat aki mayit, ketika mayit andi otang, sampai panabit otang tanggung bi abi kotade. Mun andi anak di penakan tanggung, wis lemangkat macam dia aja, otang apa cangkok, engkok sandi otang seni kakak. Anak tak andi penakan tak andi magi bi tetanggana tanggung kak. Wis mangkat kebele otang tanggung cidullah kebele mangkat. Mayit mangkat banyak tamu je cidullah. Ndik 2000 kak tuan. Ndik Pak Jute. Anang tenang senyampit. Iya lek mun senangkung lah karengkok lek. Keng magi senangkung engkok se bejeraki na apa. Dia se kakan dekang kok melarat. Isu penting lah tanggung keng mayit le tandi otang gelu kak. Mau temu deki. Wala semati ni andi tanah jual bejeraki. Pala tandi tanah pula semak ben leke jual lagi leke saya sebab deki mana. Antar setelok ni ke bisa ngelako. Yang pertama apa? Sedekah. Nomor 2? Hah? Iya kau lah apal bagi dia pada punya. Di situ sedekah. Nomor 2? Nomor 3? Apa? Waktu Pak Karing Hongkong saya ngaji. Situng ganjarna sedekah. Nomor 2 ganjarna pamausan, baik Yasin, Al-Qur'an atau berzikir. Nomor 3 saksi bagus, rasanya bagus. Kibuk maka sampean mangki kecubaan kareng set ni kecek kebenda kecubaan dah bu cek kebenda ngarai ciri-ciri keng cek raja tusa arap le mayit tu berat mun berat juga ni keng raja tusa bu keng lempo bu mun ingat aku lihat sini begitu sadar apa kun 40 kilo aja leben sarung aja pakai ngontong bu gara-gara 40 kilo gula makin semalam tak turun tak apa-apa engke kadang kan beda keng mati mornya ada tak burungan teti mun aja teti apa le teti jerengkong mi temu cangkok si mandi ya mi temu lecak bu lecak mun lecak aja ada tak tetin bu sing tetin mun geraru bu mun oke ambu campur deh ya ki saya nggak campur rasanan coba mun lah saya ampun kasih enak ovuraki kia mun beda kebagus nak dia kebela tak keceleta ni kesep pakon bi kanjeng Nabi manter pada bisa ngelaku amin Bapak Ibu hadirin segak di tokeran sebisa pada pak Nabi beda bener dari siapa sampai yakin kebenaran mutlak fadl dari Allah. Nabi beda keliru beda salah asli omber dari keendengan ben kebuduan beten kaulah. Nyon sapora kaki. Buk sapora ki buki. Manter dia pak kamu haram tahun datang. Tori patang pak ikhlas patang pelega teh tatang kesetusah tori sapora. Keluarga sesalah tori sapora. Masuk ke tahun seanyar gula ben sampian pada demang pada tandi tusah karena pate pada tak itu. Semoga bi Allah setuju hadir epa selamat tah kapi. Amin. Tuan rumah bedaki acara banyak biaya menteri kentena selangkung banyak. Amin. Guru-guru sehadir mungkin banyak laku banyak sibuk molang tinggal laki santri tina aki keng demi nekah hajat aki tentang ke keluarga saya kak dinto semoga para guru para kiai belanceng umur sebarokah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.